navuga icyambere nuko intambara tsoyitsinda kandi tsoyitsindana 6 nubwo hari abatabibona ariko twe tubirimo duhereye uburyo twatangiye n'imbaraga twari dufite naho tugeze iyi ntambara tsoyitsinda tuzoyitsinda n'ishema tuzikura agasuzuguro tuzikura akaga kandi tugere ku mahoro cyo ni ikintu cya mbere nabwira abantu ko tuzahagarika kwirwanaho tugatera tumeze nk'amadubu ibyo byarabaye n'ukutaruhari. Tubaha ikaze bakunze batuza Rutinda TV, twongeye kubasuza mu ku migabane itandukanye. Tubahaye mwiro abandi mwaramutse, twizere ko mumeze neza mwese mudahwema gukurikira ibiganiro byacu tugenda tubagazaho umunsi ku wundi. Muri abagaciro kenshi turabashimiye, dushimiye amaze gukora subscribe nawe utarayikora. Uno mwanya mwiza kugira ngo uyikore kugira ngo amakoce azaza kugerera ku gihe. Ingoza makuru ingenzi tuzagaruka mu kanya, tubabwiye ko akarere kameze kuri ubu ngubu ku minsi 10. Tuza tubabwire n'ibice M23 bikomeje kugenda yigarurira muri Kivu y'Amajepfo. Akarere ku munsi w'ejo n'umunsi wa none muzi kuri kameze neza. Ejo ntabwo twamwanya yo kwagura uko byifashe, ko situation zihagaze hameze neza hose. Intare n'amadubu bakomeje gucunga umutekano neza abaturage kandi bahagaze neza ku mirongo y'urugamba. Nubwo umwanzi akomeje kuvugwa hirya no hino ko yazamutse hazamuga ngo afata imisozi miremire murenge, ariko ntaca azagara kubera ko amadubu ahagaze neza ku mirongo y'urugamba. Cyo nico twabasezanye ko amadubu ntabwo azigera atsindwa urugamba ahanganyemo n'ihuro rya leta ya Kinshasa, nubwo ari benshi abarusha ubwinshi, ariko ntaca azigerageraho kubera ko amadubu yasize atojwe aza akazi azico gukora. Muri gakondo haravuga igitero cyazamutse kiva Mugera kikazaseruka za Kadego ndetse kigakomeza na za Kabanje, kikazahura na cagitero twababwiye cari za Gisanya na za Kijombo, bagakomeza umugambi kugira ngo bagerageze uko bakura twigwaneho cyangwa se uko basenya umunyamurenge mu misozi miremire murenge. Ariko nkuko twatangije tubabwira ko amadubu ahagaze neza ku mirongo urugamba ntacu bazigera bageraho. Ico gitero kirahari mu by'uko cyarazamutse ni fari ndetse binutse mu mushasha na zirantera hamwe zari zisanzwe ino mu rurenge hose kugira ngo bakomeze umugambi wo kureba uko bakwigarurira birabice. Ariko tukibaza tugatangara ko M23 ikomeje kugenda yigarura ibice byinshi byo muri Sud Kivu. Aho leta ya Kinshasa n'abambari bako barasiga umwanzi nyuma akomeje kugenda yigarura ibice byinshi, bakaja gufata bashakisha gufata imisozi miremire nubwo batazahafata. Tukareba strategy bashaka ari haruguru muri imisozi y'umurenge tukayibura mu buryo bagenda basiga umwanzi nyuma, ariko bakumva ko aheza bakwiriye kuja gufata araho umunyamurenge atuye cyangwa se bakwiriye kuja guhungabanya umutekano araho umunyamurenge atuye, kandi umwanzi bamusize nyuma, umwanzi ufite imbaraga, umwanzi barusha imbaraga ari AFC M23 ikomeje kugenda yigarurira ibice byinshi byo muri Sud Kivu, ariko umwanzi bakamusiga inyuma bagakomeza kugaba bitero ku banyamurenge. Kuri ubu ngubu ariko haragituje mu misozi miremire murenge, Minembwe, Madegu Centre, Irumba, Masha, Karongozi, Rutigita na za Rugezi hose haracara amaro. Kuri ubu ngubu tubabwira nta kibazo, gusa nubwo bavuga ko hari ibitero bizazamutse. Igitero cyazamutse kiva kuri Mugera kizaseruka za Kadegu ndetse kigakomeza na za Kabanje, kikazahora ca gitero twababwiye ko kiri ku Kijombo na za Gisanyu, bagakomeza umugambi wo kugira ngo bakomeze bahungabanye umutekano n'abanyamurenge muri biriya bice byo misozi miremire murenge, kuko babigerageje imyaka myinshi bashaka gusenya umunyamurenge, ariko ntibibashobokere ntiborohere, buri ko baje bagakwitwa ndetse bakagezwa kure, bagahashwa, bagatakaza ababo benshi, bakanasiga n'inkomere nyinshi ndetse na za matekwa, kuko amadubu yaratojwe afite discipline ku rugamba, ahagaze neza ku rugamba. Isari yose umwanzi ashobora kuza nubwo ibyo bitero bivuga ko byazamutse byarenze bisigaje gutera, bazakwitwa kuko bahora bakwitwa kubera ko ni ibintu bamaze kwiyemeza ko batazemera ko abavyeyi babatemwa amajosi bahari. Amakuru y'umurenge tutuyahagarikiye aho ngaho, dusimbukire kwandi makuru avugwa hirya no hino muri Sud Kivu. Nyuma yaho bafashe territoire ya Walungu, AFC M23 yakomeje imbere ikomeza kwigarura ibindi bice byinshi, harimo Muzizi, Kaniola, Mulamba. Ibyo byose ni ibice yagirukanamo ihuriro rya leta ya Kinshasa harimo FDLR, FARDC na Bazalendo. Ni nyuma yuko ibyo bice byarimo FARDC nyine n'iryo huriro rya yose ryarimo abaturage bo mu bwoko bw'abalega bari bamaze iminsi nyinshi bigamba bikwita ku mutima ko ntabwo AFC M23 zigaragara biriya bice
ku munsi w'ejo mu by'ukuri ikaba yaravyigaruye igakuramo la leta ihuriro rya leta ya Kinshasa se ku ruhande rwa Adui leta ya Kinshasa bakatakaza ababo benshi. Amakuru avuga ko hapfuye abasirikare barenga 70, inkomezi zo zifite idadi zifite umubare bagaye batakara muri ya ntambara yahuje izi mpande zombi. Rero bakunzi bacu kuri ubu ngubu intambara zikaba zikomeje cyane mu gihugu cyacu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, haba muri Nord Kivu na Sud Kivu, mu misozi miremire Murenge na za Masisi, hose intambara zirakomeje zihuza izi mpande zombi za leta ya Kinshasa n'ihuriro rya M23. Ni mu gihe hari amaze iminsi hari agahenge kari karashizweho na leta zunze ubumwe za Amerika kugira ngo barebe ko bakemura intambara mu buryo bw'ibiganiro bahuriye Doha muri Qatar, ariko leta ya Kinshasa ikaba yaraje kubyica mu by'ukuri. Uriya mugabo Felix Tshisekedi akabagira abajanama be bakaba bakomeje kumushuka bamwereka ko inzira z'ibiganiro zidakwiriye kuzana amahoro, ahubwo bakwiriye gukoresha inzira za gisirikare, nazo bakaba badafite imbaraga zo kuzirwana kubera ko leta ya Kinshasa ifite imfungwa nyinshi za M23 zigera muri 700 yagiye ifunga izize ubusa, ibaziza uko basa, izibaziza ko ari abatutsi, ikaba yarakomeje bafunga mu buryo bw'akarengane. Rero M23 ikaba yarabasabishije ko bakwiriye kurekura imfungwa zayo 700 kugira ngo bakomeze ibiganiro Doha muri Qatar. Leta ya Kinshasa ihagarara ku izima irabyanga, ivuga ko ntabwo yorekura ziramfungwa, kandi M23 yari yabahaye izayo nyinshi yagiye ifata ku rugamba, ariko leta ya Kinshasa ikaba yaranze kubaheza imfungwa. Niyo mpamvu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo M23 litigeze rija mu biganiro i Doha, ahubwo ko bakiri hariya kandi ko intambara zigiye gukomeza kuko bagiye babigaruka abayobozi Colonel Nanga ndetse na Bertrand Bisimwa bavuze ko niyatagiye ikorwa ko intambara zishobora gukomera kandi bakigarura ibice byinshi. Mukomeze mwitegure uviregeye kubatombe n'umushasha wa Fiza Bemba bagiye kwitwa bakubitike, kubera ko ubu ngubu nta biganiro bikiya bikora, hagiye gukora imbaraga za gisirikare, kandi imbaraga za gisirikare M23 zifite n'uburyo bwa diplomasi M23 ihagaze neza. Mu by'ukuri iki nico gihe cyo gukuraho leta ya Kinshasa n'ububi bwayo n'abambari bayo, ngenga z'ibitekerezo zikarandurwa zihereye mu mizi, amahoro akagaruka, igihugu kongereka igihugu kigatugwa, amoko yose akabana mu mahoro kuko byari bituye kuko byari bisanzwe. Ni Pacifique Kamunege mwari kumwe bisanzwe, mukomeze munagego n'ibintu tugenda tuhagaza umunsi ku